Malakanni inni dhumaa afuufamaa jira. Gooftaa Yesuus akka dhufa ga'ee dubbatamaa jira. Amantoonni hedduun butamaa jiru. Akkuma macaafa qulqulluun dubbatu lama ta'anii utuu ofcii tokkotti daakanii tokko biraa butamaa tokko hafaa jira. Lama ta'anii utuu qotanii tokko biraa fudhatamaa jira. Tokko immoo hafaa jira. Hedduu taanee utuu tajaajilaa jirru hedduun nu biraa fudhatamaniiru. Muraasnis hafnee jirra. Kan keenyas butamuun yoom akka ta'e hin beeknu. Ergaa dammaqsituu namoonni Waaqayyo dibeenuuf kaasee nu yaadachiisaa jiran isin biraan geenya. ጦርነት እንሰማለን። የመሬት መንቀጥቀጥ በጣም እጅግ እየጨመረና እየበዛ የሄደ ችግር ነው። የውሃ ጥፋት እንደዚሁም ደግሞ የፍቅር መቀዝቀዝ ዛሬ ፍቅር ቀዝቅዛለች። ይህን በእግዚአብሔር ልጆችና በቤተ ክርስቲያን እንኳን መካከል ፍቅር በጣም እየቀዘቀዘ ይታያል። በመጨረሻ ግን ለሕዝብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል። በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል። ዛሬ ወንጌል ያልተሰበከበት ስፍራ የለም። በጥንት ዘመን ወንጌል እንዳይገባ ይከለክሉ የነበሩ ወንጌል ያዘውን ያስሩ ይገሉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ዛሬ ነገሩ ሁሉ በነጻነት ተለቆ ለትንሹም ለትልቁም በዓለም ዙሪያ በየቋንቋቸውና በየባህላቸው ተዘጋጅቶ ወንጌል እየተሰበከ አለ። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ዋው! እንግዲህ ስሙኝ፣ ከእንቅልፍ የምንነሳበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመንን ወቁ። ካመንበት ይልቅ መዳናችን ወደኛ ዛሬ ቀርቧል። ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑ ቀርቧል። ከእንግዲህ ጨለማ ስራ አውጥታችሁ ብርሃን ጋሻ ልበሱ። ባልሽ ሱዳን ነው ያለው? ሱዳናዊ ነው ራሱ ባለቤቴ። መሐመድ ልበላው? አዎ። በዚህ ብላቴና ጉዳይ በጣም አዝናለች። ልቧ ተሰብሯል። ተስፋ ቆርጣ ነው የምመለከተው። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እኔ ጣልቃ ገብቼ የብላቴናውን ጉዳይ አዲስ አደርጋለሁ። አሜን። አብዱራህማን አሜን። Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u sala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu. hin dagatina share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Jaalalli waldoota kiristiyaanaa gidduudhaa qabbanaa'eera. Yeroo isa dhumaarratti garuu wangeelli Kiristoos in lallabamaa akkuma jedhame biyyoota wangeela xireeffataa dhorkaa dararaa turan martuu har'a mirga kennanii wangeelli karaa garaa addunyaarratti lallabamaa jira. Kun kan inni agarsiisu yeroon dhumaa sun akka ga'eera. Bara dhumaatti namoonni akkuma bara Noohii fi Loot sanaa cubbuutti dhidhimanii hin jiraatu. Nu garuu haa dammaqnu. Zayita keenyas haa guuttannu. Namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan zayitni keessan guutuu ta'uu fi dhumuusaa mirkaneeffadhaa, addas baafadhaa. Lakki hammanatti nufuu hin turas jettanii of hin gowwomsina, hin taa'ina. Bor akka inni hin dhufne wanti isa dhorkuu hin jiru waan ta'eef. Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu adeemaa jiru bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isatti agarsiisuudhaaf dhufan. Inni garuu deebisee isaan kana hundumaa hin argitu miti. Dhuguman isiniin jedhaa iddoo kanatti dhagaan tokkollee walirratti hin hafu hin diigama malee isaaniin jedhe.
Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maalii jedhan. Yesuus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa baay'een ani masiihidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu namoota baay'ee isin wallaalchisu lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka hinnaanitti ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uun irra jira ittiin jedhe. Kun garuu amma illee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beelli sosocho'insi lafaas iddoo garaa garaatti hin ta'a. Yommus rakkinatti dabarsanii isin kennuu isin hin ajjeesu. Kanaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan hin taatu. Yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu. Walii isaanis dabarsanii wal kennu. Walis hin jibbu. Raajonni sobduun baay'een hin ka'u. Namoota baay'ees hin wallaalchisu. Seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'ina deema. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabbatu garuu hin fayya. ጦርነት እንሰማለን። የመሬት መንቀጥቀጥ በጣም እጅግ እየጨመረና እየበዛ የሄደ ችግር ነው። የውሃ ጥፋት እንደዚሁም ደግሞ የፍቅር መቀዝቀዝ ዛሬ ፍቅር ቀዝቅዛለች። ይህን በእግዚአብሔር ልጆችና በቤተ ክርስቲያን እንኳን መካከል ፍቅር በጣም እየቀዘቀዘ ይታያል። በመጨረሻ ግን ለሕዝብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል። በዚያን ጊዜም መጨረሻው ይመጣል። ዛሬ ወንጌል ያልተሰበከበት ስፍራ የለም። በጥንት ዘመን ወንጌል እንዳይገባ ይከለክሉ የነበሩ ወንጌል ያዘውን ያስሩ ይገሉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ዛሬ ነገሩ ሁሉ በነጻነት ተለቁ። ሹም ለትልቁም በዓለም ዙሪያ በየቋንቋቸውና በየባህላቸው ተዘጋጅቶ ወንጌል እየተሰበከ አለ። ይህ የመጨረሻው መጨረሻ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ስትመለከቱ ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ እንጂ ሌላ ነገር እንደሌለ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ምልክቶች ሁሉ ተፈጽመዋል። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ዋው! እንግዲህ ስሙኝ፣ ከእንቅልፍ የምንነሳበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመንን ወቁ። ካመንበት ይልቅ መዳናችን ወደኛ ዛሬ ቀርቧል። ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑ ቀርቧል። ከእንግዲህ ጨለማ ስራ አውጥታችሁ ብርሃን ጋሻ ልበሱ። በቀን እንደሚመላለስ በአግባብ ተመላለሱ። በዝሙት በመዳራት አይሁን፣ በቅናት በክርክር አይሁን። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት። ምኞትን እንዳይፈጽም ለስጋ አታስቡ ይላል። ከእንቅልፍ የምንነቃበት እስቲ ንቁ በሉ። እስቲ ንቁ በሉ። እስቲ እወቁ። ንቁ ከምን? ከእንቅልፍ። ሁለተኛ እወቁ ምኑን? ዘመኑን። ምንድነው ዘመኑ? ኢየሱስ ሊመጣ ነው። አውልቁ ምንን? ኃጢአትን፣ የጨለማ ስራን አውልቁ። ልበሱ ምንን? ኢየሱስን። እስቲ እንዲህ በሉ። እስቲ ንቁ በሉ። እስቲ እወቁ፣ አውልቁ፣ ልበሱ በሉ። እስቲ ያመነ አሜን ይበለኝ። Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti in lallabama. Kana booddees dhumni hin dhufa jedhe. Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisaan iddoo qullaa xureessu sun inni Daani'el raajichi waa'ee isaa dubbatee iddoo qulqullaa dhaabbatee arguuf jirtu. Namni kana dubbisu haa hubatu. Yommus warri Yihuudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan. Namni bantii mana isaa irra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf gad hin bu'in. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiis yeroo sanbataatti akka hin taaneef kadhadhaa. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaatii jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni sun utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokko iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedhamanii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 1-22. ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው ነገር ምንም የለም።
የመነጠቅ ጊዜ ቅርብ ነው። ስለዚህም ለመነጠቅ ሁላችን የተዘጋጀን እንድንሆን ዘይታችን የሞላ መብራታችን የበራ ወገባችንን ታጥቀን መጠበቅ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይመክረናል። እዚህን ቃል የምትሰሙ ወገኖች ሁሉ ግድ የለም ይቆያል ገና ነው ብላችሁ አትታለሉ። ነገ እንዳይመጣ የሚከለክለው ነገር ምንም ስለሌለ ዛሬ እንዳይመጣ የሚከለክለው ነገር ምንም ስለሌለ ተዘጋጅተን እንጠብቅ። በዛን ጊዜ ይላል ሁለቱ ወፍጮ ሲፈጩ አንደኛዋ ትሄዳለች አንዷ ትቀራለች። ባልጋ ላይ ሁለት ሰዎች ተኝተዋል አንዱ ይሄዳል አንዱ ይቀራል። ባልና ሚስት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ለጌታ ምጽአት ሁላችን በየቀኑ ልክ ዛሬ እንደሚመጣ ሆነን ተዘጋጅተን በይቅርታ መንፈስ በፍቅር ቃሉን በማንበብ በጽድቅና በቅድስና ዘይታችንን ሞልተን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረትን አድርገን የጌታን መምጣት መጠባበቅ ይኖርብናል። ቸል ማለት የለብንም። ይሄ ነቅተን የምንኖርበት ዘጋጅተን የምንኖርበት መምጫው መቼ እንደሆነ አናውቅም። ልክ ሌባ እንደሚመጣ በየትኛው ሰዓት እንደሚመጣ እንደማይታወቅ እንደ ሌባ ነው የሚመጣው። በኖህ ዘመን እንደነበረ በኖህ ዘመን የነበሩ ሰዎች የውሃ ጥፋት እንደሚመጣ አላወቁም ነበር። ዝናብ ሲዘንቡ እንደማንኛውም ቀን መስሏቸው ዝናቡ እስከሚያባራ ድረስ ተጠብቀው ወደ ስራቸው ለመሄድ ወደ ቀጠሯቸው ለመሄድ ወደ ተለያየ ስፍራ ለመሄድ ሲዘጋጁ ቢያዩት አያቆም እየጨመረ እስኪያሰምጣቸውና እስኪገላቸው ድረስ እንዲሁ የጌታ መምጣት ድንገት ስለሆነ በድንገት እንዳንያዝ ራሳችንን እንመርምር፣ ራሳችንን እናዘጋጅ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት እናድርግ፣ የተጣላን እንታረቅ፣ ኃጢአት ተሰራን ኃጢአታችንን በእግዚአብሔር ፊት እንናዘዝ፣ ዘይታችን የጎደለ ዘይታችንን እንሙላ፣ በጸሎትን በርታ። መምጫው መቼ እንደሆነ አናውቅምና ነቅተን እንኖር። ጌታ ይባርካችሁ። Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo sassatoof jajoo afuufamoo arrabsituuwwan warra abbootaa fi haadhota isaaniitiif hin abboomamne warra galata hin qabne warra wanta qulqullaa'aadhaan morman hin ta'u. Warra jaalala of keessaa hin qabne warra araaran jaallanne warra maqaa namaa balleessan warra of hin qabne warra namatti madaqne warra waan gaarii jibban warra dabarsanii nama kennan warra eeggannoo hin qabne warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatanis ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaa mul'atutti nama waaqayyoo hin fakkaatu. Humna isa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasii irraa fagaadhu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 itti dabalaa dubbifadha. Isaan keessaa kaan mana namaa lixanii dubartoota dadhaboo warra cubbuun irra tuulame kajeellaa garaa garaatiin asiifachii oofamanii wallaalchisu. Dubartoonni kun yeroo hundumaa hin baru. Garuu dhugaa beekuu bira ga'uu matumaa hin danda'an. Akkuma Yaaneesiif Yaambirees Museedhaan morman jarreen sammuun isaanii badee karaa amantii isaanii qoramanii hin ilaalamin kunis akkasuma dhugaadhaan hin mormu. Garuu akkuma gowwummaan jarreen lamaan sana irratti beekamee kan isaan kanaas nama hundumaa biratti beekamuuf waan jiruuf fagoo hin ga'an. Akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyo ta'ee jiraachuu kana hundinuu ari'atamuuf jira. Namoonni hamoonni warri ija namaa gowwomsanis isa gadhee irraa gara isa caalaa gadheetti in adeemu. Namoota hin wallaalchisuu ofii isaaniitiifis in wallaalchifamu. Ati garuu isa barsiifamtee cimsitees itti amante sana eenyufaa irraa akka barte waan beektuuf isatti qabamii jiraadhu. Namni Waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'ee akka ta'u hin godha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 17. ባልሽ ሱዳን ነው ያለው። ሱዳናዊ ነው ራሱ ባለቤቴ። መሐመድ ልበላው።
በዚህ ብላቴና ጉዳይ በጣም አዝናለች ልቧ ተሰብሯል ተስፋ ቆርጣ ነው የምመለከተው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እኔ ጣልቃ ገብቼ የብላቴናውን ጉዳይ አዲስ አደርጋለሁ አሜን አብዱራህማን አሜን ብዙ ቦታ ዞራል ባዶነ እውነት ነው የሚቀጥለው ዘመን የስኬት ዓመት ይሆናል አሜን ሌሊት መጥቶ እባብ ሰውነት ላይ ይንቀሳቀሳል እውነት ነው ከዛሬ 4 ዓመት ጀምሮ በጣም ብዙ ጣንቋዎች ገብታል ወጣል ቤታችሁ ታቆል የተላከ አጋንንታዊ አዋጅ ተገለበጠ አሜን ይሄ ደግሞ ከእናት ቤተሰብ ዘር የሚላክ ከርስ ነው ይሰበራል አሜን ጫልቱ ናት አገናሃለሁ አሜን ከፍ አደርጋለሁ አሜን ጆሹዋ ዶሻኒ ስራሽ ተበላሽቶ ተበላሽ ባዶ ሆነ ተዘጋ ሱቅና ውጭ ወደ ካናዳ ደረቅ እንጀራ የላክ ምን እንደሆነ አላውቅም በቃ ተበላሽ ከዚህ አይነት ትልቅ ቢዝነስ ወርዳ ጥበቃ ሆናለች እውነት ነው ኦሮሚያ ባንክ ጥበቃ ነኝ ዘበኛ ሆኛለሁ ለመመለስ ብዙ ታግለሻል ሁሉ ባዶ ሆኗል አልቻልሽም በትልቅ ስፍራ ስምሽ ሲጠራዩ አሜን አበበች ነኝ ወጎታ ዲራዳፍ ክርስቲያኖኒ ሚዲያሌቲን ሰገሌሳኒ ኢብሰታል አቡን ረከታ ቱራኒሩ bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo ክርስቲያን ሚዲያ sagalee nuuf ta'aa jira kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii kristaan miidiyaa subscribe like share godhaa warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana yesuus fayyisaadha Egaan daawwattoota Christian Media qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura